alem hi en la bot sang sang Mizoram ma lo thleng in chung bungrua cheina le kitchen cabinet te kung khar te dawhkan te le khatian hman ro sang sang bot siam na hmun company TESA te le lai Mizoram dealers te tangkopin in melshietina program man ania heng bot sang sang te hi millions agency khatla te le NE agent Chanmari ate Mals Enterprise Brigade Road Bongkon ate leitheina ama heng dealers ten hena hian endule mangwa sang sang endule donia lorin sumnile paruk sawni sumnile panga laidar nga le chanve khan aizar klopa Mizoram chunga in chung bungrua kitchen cabinet ti te kong khar ti te khatin ang hman ro chi sang sang siam tu le Mizoram na kan mo tam tak te ron supply chain tu company te e bot sein Mizoram aizol ko pu chunga mystery rual te ko khoma he huna hian bot sang sang company ina andun siam te a thale changkang le tlo le mail moi te design sang sang te po pho chua ania chutan chun aizol ko pui chung le Mizoram tana company TESA Company hian andun show of tani hetatan hian Mizoram tan thiltangkai tak ania in chung bungrua sang sang dawhkan te emaw ready-made sang sang te le kong khar te kitchen cabinet te closet te khatiang sang sang siam na tala bot sang sang kha company hian thar sang sang chang tha le mel moi tak tak te awma chung chu Mizoram aizol ko pu chunga hian dealer sang sang ten an zuat thei don ani chuwin shil hian hin chu mystery ten han siama in nei tu te le building nei tu te hian chu hman ruwa chu sang sang chu engang nge ni ti ka lo hriat ve te po nga ya kan hman ruwa kan in chung bung ruwa tan hian he hman ruwa he thaim a thalovem ti te kal hriat na han hi buat sai ania han ro introduce chu wang chuan Mizoram aizol ko pu chu me hau tak tak te po in heng man ro da sang sang te kan lo hriat thi ma mystery te len po a thataka kali dor zer kan be se ya te chuan company sang sang tena anron rohman TESA Company bekina anron ti hi thil thatak mai ania chuan mi zani don lai kan kal khoma zanria ti tak nei puya chu program chu him takin hun man nia choi mai te nia John Hemia hian Mals Enterprise le millions agency te ina an boss sai ani de berome in ko khoma ni tan puina mang hian in merchant tirna company bought ida athil siam chu aron introduce hi in merchant tirna nia aizol Mizoram pui chunga enang bot mang tu zong zong ten tha le tlo le nal zok kan man thil turin mystery rual te enganga ram khom sang sang ten anon leitura anron thuronan pe ni poin chung da chu uluk taka lo thang tu le dealers te ne na te po nei tu te poin taka lo zo ta lo fin fiazel turin kanin base ani our DGM sir to give a speech about our company as well as thank you from us. It's a salam to each and everyone presented over here.
Good evening, everybody. We are very grateful, we are very thankful for time sparing by you for our this event. I want to introduce our management's gratitude to you in my TESA Salam song. Last 24 September, our management has decided that we will celebrate 24 September as National Carpenters Day. On that day, on last 24 September, we published the full paper ad in all leading newspapers across India, and we have conducted such mega meets across India. More than 5,000 carpenters we have met across the India. Now onwards, we celebrate National Carpenters Day every year on 24 September. TESA Company tena an bot sang sang an ron sona huna kalkhom tur hian Mizoram puma emo aizor ko pui chunga man akal thei te me tam theng ber kal turin mystery rual ten soma ti chuan kal ho te hi engama present te mi pek an tuma an soiloka ti chuan tuna hian TESA Company TESA Salam tin jek TESA Company zana entina atana sas ngong or ngoi tak men present vek boka tin chu main lovin ming kal zong te athiang tam kal dor men somna wangin an lom thu seinan present gift engemo mi pek an lo sei boka achon kal tam jok hi min sem veka ta chuan chu thil pek chu bolt nga cha tiffin chu me pai na te ka teng ei le in siam na lam man ruwa engamo ani awme chu min present vek bokan tu mai tam kan kal ta wangin kal zong ten kan en dai lova chuan a san pa in ming te zekin le phone number te ne na ti in nakina kal zong la dong vero give la dong vero te po kha dong tura ko na phone call la be se tori mente ane namdang ho hian mizo trong han thiam vek lova amara chu company te le siam so te famna mizo trong hang ne na mizo trong de wa le so hen yan siam TESA Company ko hian na chu te do chuan siam lo mai hman tur hian company lam le dealers don nei tu te po hian an voucher ber le men ron ber chu Mizoram Mystery Association te ania don ha Mizoram Mystery Association president pu silal choiliana le general secretary pu ro charliana khiang te an chunga lom te chhoinan company hian pangpar hlan don ani
ona hian pu silal choi lianan nung meka mizo hiad company te bot chanchin le atlo dan le siam dan te sei zuina mizo tonga an sei zuina kan ngai thlang tuna hian pu ro chalian kheng te jiasin adong mek bok ne tichuan mizoram chhunga kan hman bot hrang hrang te tuna hian atlo dan le siam dan le ni phung fiat taka sei kan lo ngai thlang u Hey, tema kitchen cabinet noi lampang tui hu anam deu dia phezon tu samania chun tenga tan kan tura siam big deu chu ni chuan a laminate a hian du color hang the board song a hian color za som thum paru color shades are 130 something za som thum chuang color shades yo ma chung chu ama board sang a hian a order the veka ama hian a hek del the veka boilo ai tu chuan boilo a the a particle board number 1 number 2 HD a point tu chuan khang tiang kha ti the a mai ro chu ai zo la chuan vai ra mangin mun te kan nei lo ba da na mun te udam te kan nei chho ba chu bang chuan kan kol chok thei lo wain tu zong ang te inon than du chuan dealer chowa khan in dealer lei na thin chowa khan chu entikang mi cha thang sak theyang di in so in an lo cha sak thei vek chung ka ringa an pre-order an order roll khan in an lo order sak le me chunga tiam khan kan ti thina chuan in boilo hi in merchant pek to chu ka ringa boilo hi 1000 kg per cubic meter kg sam khat suam ina an del ni panita fit room let's say atong ina intran theya chu mase khang kan kol the big lawa tunga hian eni po hian 4x8 kol tolwin atat tur hi awi oi me tin 7x4 in kan cut down chu aman mi kha aron tha niam ta tu aya ama 30 mm 8x4 sang series or 3 khan 32 mm 7x4 ka sa ro lai tin kan suarta kha ai kha a size at lai zo kha aron kan khan a flexible khop me heavy hi pre-order in atam tham han du tan phei chorin fit room lesson ve ka du ron ti ta ula khang den kha pre-order ani phei chon song khop me ri na in oh yeah anh sang thầy lâu tốt khi số ổn lâu nín là sẽ phải có các số năm chỉ lâu được anh HD cho mà khi sang thầy lâu em ăn đi qua hiện sang thầy lâu khi chúng ta tiếng ai lâu mà sẽ ní đã em thế cái mà phải mấy anh em ní lung lệ đi xa vàng hiện lâu em ra về đều phải chứ chú mà hiện sang trà anh đang ở đây coi thì thôi buổi lâu ở đây có anh sang trà lúc tục vàng hiện là em mà để nghe ở thay lại không sẽ lâu mà sẽ xem lên để cho all khop mấy cái này à xem lên thì chứ all xong nó tục pre-order ani khan dealer dealer ho khan in order kan siam ruan khan kan order le nei la nia khatiang ta kha zola thelo hey trin lo azam queen khaka changa khaka le chan ve ka khani de kham queen chu dealer dang ka khak thelo ka hey chu du na man the ni de tong ve chu ke ma kon proof kan dor varanda son drain kuna ka ma fit repair lai so kum khat chuang so isan kan pha to ka boy na ber chu alo era kan let le chuna chu zong chu ni ve ala chebi alo HD chemal ka kan han try khat ani khan HD chemal ka chu again ke ve ta ai tem zon ai thao deu sat
ส่วนบอยโลมันนะฮีเฮ้ยที่ไรเห็นหัวคิวบิเกิลกงขาระเทียนมันเทียแอร์พอร์ตเวลาให้มีแอร์พอร์ตเลยอย่างเงี้ยหมด train station เวลาที่พวก bathroom and bathroom community bathroom อะไรเงี้ยอันบางส่วนนะให้cabin เตะคิวบิเกิลหลังสิ่งนั้นแต่แห่งอย่างนี้อาปุ่มปุยอ่ะเฮ็ดเย็นอาปุ่มต้องทานบอยโลบอที่มันบางอันเงี้ยกงขาระปุ่มมันเทียว่าตรงนี้ก็ตั้งใจให้จะดูทุกสามัญนี่และสิ่งน้อยอาจจะสิ่งน้อยอาจจะส่วนอันน้อยอาจไปกันหันกันที่ละตุยเราร่วมกับผมเทกันเดียวอาจจะไปกันส่วนบอยลอยจะดูทุกสามบอยลอยที่8 mm ตรงนี้จนนะ8 mm ออกมา12 mm ออกมา16 mm ออกมา18 mm ออกมา16.75 ส่วน18 mm ออกมาเหลือ25กันในเวลาว่าจุดๆอาชาได้ที่18 mm นี่ส่วนบอยลอยพี่ก็เห็นส่วนนั้นเราไม่หมดร้อยบอยลอยที่อัพเลนินสังรูสังอะไรไม่ได้ยินสังรูสังจุด18เนี่ยไม่มาอันนี้ชักไม่ปกติเกสสมรีปังอาเวสมนาปลีเวลาเนี่ยอินโดเชนบีเกอร์ UV เล่ ornament ที่อะตอมเดียวให้สาว plus or minus well gold นี่ตาแห่งก็ให้ดูส่วน pre order ที่กริงอ่ะหันก็ตัวละกันส่วนกันเราหันก็ถูกเขาซีโร่สเปซกันนี่แล้วว่าบุดามีกันในเดลมังเรื่องสิขลายคำมินชุดเทียมุละอินดูซองกันอารมณ์มันอีกส่วนไอ้จ่าจบเดียร์เทสหักเลจันเวเวลอะไรเป็นอะไรอีกนะทางไงเป็นตอนนี้ส่วนนี้ใครเลี้ยงเชคส์ขนาดนั้นเนี่ยจริงอ่ะแค่ไหนแห่งเดียวเขาร่างรวยลุงร้องที่เวลแต่ว่าวิแห่งเดียวเชคส์ที่ใครเลี้ยงเขาอ่ะส่วนทาร์อันนั้นเสียส่วนทาร์นี่ที่ข้างเชฟข้าจะส่งทุ่มและเวลบอร์อมันที่ข้างอีกข้างเดียวของช่องข้างอินโดนีเซียกันเราก็เวลวันนี้วันpre order ตัวเรนอาเทเร่งที่ข้างกำลังสวยเกินที่สุดบอยโลบีคือเราจะได้ล็อกเราถ้าเตรียมเขาประจังเปรกพวกที่เหตุเราเขาประจังเขาอีกัตตาร์กันมันป้าง่ายอย่างเช่นอากัดงานเวทเท่าเอ็มจักนำเวทว่ามาเซ็งเขาขับบิลมาเดี๋ยวสักแค่เดียวมังเป็นอะไรดีตานะส่วนเขามันชินนะครับบางคนอะไรพาเดียวเองเดียวส่วนสแควร์ที่ตาเขาทิ้งดังที่ระดับดังไอส่วนอะไรพออีกเล็กส่วนกันหาเป็นกินตัวก็ส่วนเฮ้ยทรีนไม่ใช่หนังเงี้ยเวรัสกรุ๊กกี่ละไงท่านสอนเราเป็นผู้บทปีขวบกันไม่รู้ให้ตัวส่วนคนใจที่นั่นจะให้แต่เห็นรถเฟรมชิ้นเวลาครับเช่นชิ้นที่ออกมา Technology, environment friendly, strength from action. That's why this new age plant, sprawling more than 400,000 square meters, spread across 100 acres in Sitarganj, Uttarakhand, is a blend of fully automated technology and revolutionary design, rolling out an array of world-class products. Being India's largest company to have the distinction of offering multiple products under one roof, by producing more than 3 lakh SKUs to cater to the market demand, Action TESA is truly synonymous with both quality and technology. And that's not all.
Located in Uttarakhand with an advantage of proper water levels in the soil, the plantation, that is of eucalyptus and poplar, used as raw material is of the best quality, having strong and long fibers. Action TESA has the distinction of being the country's first 8th generation Conti-roll MDF line from European machinery giants Simplecam, Germany. Capable of manufacturing a wide thickness range from 1.9 mm to 45 mm in multiple sizes. This new age highly automated plant is equipped with the latest advanced technology and intermediate processes, which are again India's first. India's first wood debarker removes the bark from these raw wood logs, which is non-fibrous and also contains mud and dust, after which they are sent for chipping. Next is this 5-stage wood chip screening. This first in India process ensures the best quality, uniformly graded chips of the desired dimension. This refiner, defibrator, from the world's #1 company Walnut, Sweden, ensures consistently uniform fiber size, which is the prime requisite for the perfect internal bonding and uniform density. The gluing process plays an integral part in the final quality of the end product. Action TESA has the distinction of setting up India's only in-house formaldehyde and glue manufacturing plant. This backward integration process ensures production of the finest glue to be used in the gluing process. This unique spiral glue technology is to provide a uniform coating of glue from all directions, ensuring a product with a strong internal bond. Addition of super refined wax enhances water-resistant properties of the product and also gives a sheen mirror finish. Shifter is the first of its kind in the world from Simplecam, Germany. Carpenter Smith, câu dùng cái tiếng Hàn cho khi chẳng biết, bớt xe, chẳng biết anh ấy, mình tầm dọc anh ấy toa, tiếng tuần anh lên lật mẹ cả, tiếng ấy, mình dâu ram, xuống, in sắp lẽ bông rồi sang mình dâu ram building, in xuống nào tắc tắc xiêm tu te hậu cần mystery rual ten nha, cho tuy tắc in ấy ula. In là tôi luôn để biết thuộc luôn anh được nè cần lấy thật về mất lâu gì em ông thì ai rồi có bụi xuống lại muốn sáng sáng building lại xuống vùng ruột sáng sáng am furniture mỗi tất tất cả xiêm thì mystery ruột thế anh nhớ chọn evil mấy cái gì nè đang cần đâu bị hậu bốc à